أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. يا مجيب السائلين ويا مجيب الداعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا راحة وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى صراط نورا وبيننا وبين النار سترا وحجبا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا رب مشبوب منزل دوقان قرآن مزد لغن تلك مزيد كنية لمزود درجة هندا بذات ممنون إليها خصوصا الأخرى من الشاط وخشنت إليها تلك المزد سلامة بل يطلق نصيب ميسر إليها تلغن تغال ربني فتقبلها ربها بقبول حسن سلنا موافق إلى جيد آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem cemaat, efendiler hem hanımlar, bütün televizyonu tamaşalavşı Ehl-i İslam halklarının elbette mene kütüp algan günleri, yani bütün mene halkaralık günler, yani kartlarını, soğuşta bulganlarını mene küzgü kilgen fasıl bilen birge, onlarını kıslık bulgan hacetlerini ötev, muhtaçların ötev niyeti bilen nasip olsa mene bizim Tatar üzeri hem başka üzerlerinin mene vakilleri geldiler. Mene solar mene televizyon istansadan gelip mene bugünkü mene bizim düşürüp alıp benim avuzdan bir iki söz almaksı bolup duralar. Mene şunun için aytmaksı bolgan idim. Meselü'llezine yunfikûne emvâlehum fî sebîlillâhi kemeseli habbetin enbetet seb'a senâbîle fî kulli sümbületin mi'ete habbeh vallâhu yudâifu limen yeşâ vallâhu vâsi'un alim. Bu ayet niye ayet? Bu ayet elbette her kimge himmet gösteriniz, hediyeleşiniz, yani kartlarını, mine soğuşta bulganlarını, hesaplayken vakti şimdi yetimlerini, garip kurabalarını, sabi balalarının şimdi ağır halde yaşayanlarını, muhtaçlarını koyuyoruz, onlarını gerek bulgan işleri mükemmellep, tigizlep, toluklap, onlarına yardım gösteriniz degen. Mine bu ayet şunu ayta, demek bu ayetin ayeti önüne karaganda, demek bir sabak bideyde
yani bir sabaktan 700 birtik bidek kıyılsa, sol Allah Teala sol ko'rsatgan yordamga ajrni ondan tortiq beradi degan. So'ning uchun albatta men bular hurmat qilib kelgan bo'lsa, men mana bu kelgan Tatar boshqirt o'zlagandan mana kelgan mana televizion stansiyalar kelgan kimsalarning aytgan maqsadlarına qarab sizlarga muhtaram xalqim ya'ni himmat ko'rsatsangiz mana oktyabr 6 kilo bilan mana yordamga chiqadilar, yordam jinedilar, har yerda fondlar bor. Sol fondlarga berib Alloh taolo hazrati ittifoq bo'lgan ittifoq bilan yurgan ya'ni birlik bilan bo'lgan xalqlarning himmatlaridan inshaalloh sol xalqqa yordam ko'rsatsak degan o'zimning sizlardan o'tinishim bor. Ya'ni men bilasiz o'zingizning qori yozig'iz, mana men albatta men aytgan so'zim hurmat bilan olinur, har kim mana xo'p qo'lar. Inshaalloh kelajakda so'lardan menda bir yaxshi xabar eshitib, ya'ni sizlarning barig'izga Allohumma ag'firli deymi, ya'ni Allohumma ag'fir lana deb duo qilaman. Allohumma ag'firli bo'lsa har kim o'zini so'ragan bo'lar. Allohumma ag'fir lana bo'lsa butun xalqqa so'ragan maqsadimiz bo'lar. Shuning uchun mening bu maqsadim, bu aytgan o'tinishim, buna bular kelgan bulardan umid bo'lib ketmasin. Men de bir türlü so'ngar o'zimcha mumkinligicha qadar saqlanib sizlarga doimiy turda duo qilib o'tirgan nasib bo'lsin. Alloh taolo bu uchrashishimizlarni Alloh taolo qabul etsin de kelajakda sizlardan bir yaxshi xabarlar eshitib tag'in da takrar va duo qilirga menga nasib bo'lsin. İlahi amin. Bismillahirrahmanirrahim.